Angbuhangu malawa kata Romi anak pulung miri weling la hau Yohani kau lima dalar hau lu palandalar lima dalar hakampul tailu lu palandalar kakumpul hau rukuna napawai iya ya napunji huri parhaya napapatanda na yedu ya kandalar patu bawana nimbihu na ana ala na maka malu na patalu ya na pinitana akatiana angumbuhangu patami meriyehu karito napahanga na laluri naho ruku napawai parhaya dalam takang yaka ndapasiaku na tau na ngalanya na maharui dangu na mambutu laluri na dangu ba na pengalaman datau hakola janga pada marau welin la agama da pada kabiari la kuatak da menjadi danya tau parhaya ainuli napahamu wana nuna yaya banandula ya na tau kan hamu napande hamu wana bana mamadatnya na agama hawiyang ang buhamu na matuli ya na huratu hau Yohani hanganay dangu kapipin na niya nakaunggol kada mandun gigiwanan ka nakaungan na yedu ya ka napaway na mamandun yedu ya ka nahuri nduma pakakuya na pinitana napadambuanan parahaya ruku na luri palupang nuna napaway na mamandun yedu ya ka na mabalay japu dang wikina na tau na mamandun preruku ba na ajar wikinan dumaka na yolu na pamatua wangu ang buhang ladalo hanga na nyanuna pambadan japu na nyanduma wikina ndana yolu ayapa na malanga dangu na mapakama lapinitana napatay wana mandung weling na mapakama dangu marienga pandulang napaway na mamandung dana jangka iti waanya yakanimu ang udeina na makanao ruko na mapakama ang upaakay dangu hukunya tapi pahadan dangu dulaya na ang udedimu na makanao lupang kanan dua laku deli ladalo pamandu nanya na pawaina na mapaihi kuyana na mandu pawai hanggang lay karito muna tanjadi kaparu ndeta jangga ietia dangu tamarianga pandulang ang amina amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.